Githomo kia arutwo 3,000 aria meyandikithitie guthomera urutani kiaya gutobokerera thutha wa ruhonge rwa githomo guku bururi-ini kwendekithia arutwo aria mari na grade ya D kurugamio. Irua-ini riri riria riandikitwo kiumia githiru, mwandiki mukaru ruhonge-ini rwa githomo Belio Kipsang oritie anene a githomo kaunti-ini ciothe kurumirira watho makioya arutwo na gutigirira no aria manyitite grade ya C guthii iguru meyandikithia. Ikinya riri niritungite uregani guku Mutongoria wa aingi mbunge Aden Duale akiuga gicigo kia rugongo rwa bururi nikio gikuhinyiririka makiria, guku akiuria President Uhuru Kenyatta kuingirira ndeto ino. Na kesho Jumatatu inshallah tutaenda kwake pamoja na waziri wa elimu, tutapata suluhisho, sababu North Eastern haina walimu. Walimu hawako katika zile constituency ya rural. Tunataka walimu ambaye wamefundishwa hapa na ni wa nyumbani waende wafundishe watoto wetu. Sasa kama umekataza hao walimu wasisome na TSC utupatie walimu, unataka watoto wetu wasomeshwe na nani? Minista wa hau kabere wa githomo Amina Mohamed ni wahitukitie ati grade ya kuingira kothi ya urutani iguithio kuma grade ya C guthomera certificate o nginya D na kuma C+ guthomera diploma o nginyagia C-. Ihinda-ini riri mubunge wa Wajir ya irathiro Rashid Amin ni atamanitie ndereti bunge akiendekithia commission ya kwandika arutani TSC itunyukithio wira wa gutua grade iria yagiriire kuingira kothi ya urutani. What we are only saying is that we are not likely to get the grades that are required for them to pursue teachers college, and if we lower the grade on affirmative action for a specific period, this affirmative is not going to last forever. It's only intended to solve a solution, an existing solution at a specific time, and you will only evoke it when the need arises. Arutwo aria mahutitio ni ikinya riri ni mahetwo wiyathi wa kuingira cukuru cia kothi cia moko gukiriga uria mangirihika kigina na mahinda maria mahuthirite githomo-ini kia urutani. Ngiribotera Inooro TV, getwo Karo Kinyugo Mwaura.